non dhubang ke ola samlong stamme tiket ke hang bang ko bang thige di record lo lapen kar biang long long stamme dakni kon district long bang ke je pini anian ta la ton la amsat ke ong tiket ke hang bang ko bang thige non thu ke 17 John Pangkre proxy an apai ket ke hang bang do layong si langdam lo pulote kupiloma monit no anin kite partiang bong tanon du ke highback ko ko hedi hala su ke langdam ka chini da ma jani si monit da tun ke non du bang ke la anset ket ke hang bang ong lo la pen itu bang ke grassroots pen top level an tame completely non du bang ke kichi sequence idolo la pen fully prepared lo election party bang ke pini pandap nda lanang dengsi kumlang ke dolo na lo ni tung bangke kecise ke ba alam puthak ke kiceng ben tame ne ke gipulo je party pangtang ji party anti kampen ji la pen chu gedam tang tarik ingkoi anta heri tikyat bang nili hangdunde la pen khang ode karon tame party phanti time tipi po la pen dak ni tum long long thomdo along tin the high edge la pen ha grassroots rong ajuan tan luchok anti kampen ni po yone si ne bang ke election party dun de tu itulo office tame chudu den gaolo worab gogoi ke bang hut je party president dun bang ke la bang ke mandatory lo je tiket hang du nai ti poda hang de so jitu update ki pa ong ji la pen ning chapate seroi phanti je tiket bang ke non hu hang dun de pu office tame update 20 tarik par je tame 28 ani andolang apa to drop din deblo tiket nanti kata nanti pom rotasi lagi kan kan seperti itu party ke haina ko ki la pen state government bang ke under the leadership of Gaurav Gogoi a face pen bang ke government form pe nahi po a link pen tame je highway nahi pochi pathudu na ko high command tungong si abar site ki pole Saman kan kilo kaca bro mati siap semua tidak apa kongres itu sedangkan dulu tidak itu mah kalau putar yang long apa nanti itu kongres pensi seperti terima mati nanti itu lah 15 opposition party dan alliance pensi dan MLA seperti itu opposition party mate jitu non BJP aphan ke Obama sarkar phan hadi la an munir phan ke Chennai la an munir phan ke Pastung munir da phan jitu abar site pe pin la pe munir akisung aru ke pachak ke dadi phan matha si dilitum bangke ka dok ka be pen selang la pet pen sinon dhule kon bangke ini thanga sell interest dungjung aning ke hang an chu si isi bet ken kampiorsi BJP phan ke padem nang po ko na thusi nilitum ke damji la pe ang song pen hai kaman tum tima dison ke la sot tengsi ni ko nanti itu national political party ya ketika yang long nanti itu kongres penajak kongres kan dia dihajak untuk nona diubah gitu nanti itu lain tentang sesuatu itu la solam kali rata tumpila ning ha kongres tumnon ing tang piklo office tame itu ini cepat hete dia anu teams tame isi kal benglong agat tuno ola samnong tame lang edoje rata tumki dipila rata tum han ki joy ki ku pila rata tum aphan ki matha ki pasung jok ploti ku pila je alternative avelo lahano alang litunta rata ki tung kan pajo ki phanti isidak lo po lale ken kam chiado na to hala sugi papu ji phanti ni tung matha ji jung ene ji patte ji palam bangke dakinil tung non ji bangke matha the first objective lo je BJP must be defeated for the good of the people of Karbianglo and Assam as a whole. Kami itu memang sudah terjadi hari itu. Nanti kongres kan nanti itu non mat produk LE nanti itu demand nanti itu mungkin non pini ani an ke hadi airline bhailam declare lelang property tonana sipa declare lelang property west ka benglong alam bang ke bang hada president lo is anathu bang ke ha ki ko
harak hapen same bang dia bang pukehang bang do lapen ladak di pu pen same bang dia bang pukehang bang do lapen jitu nitum bukajan pen bang ke bang kep an ke hang bang do la sopot si ladak bang ke non bang ke along tin same Congress tum ke non ma ke je hiti sik pen sig do lapen high command tu ajak decision apak committee same nitum ke pahai po lapen BJP phang paran dek na ko lan Nanti dia kehan itu lalu itu waktu tempatnya kalau kayak itu ada apa? bukaja na the mahala dak ke chudu ne highest law all over carbing law and sales and panglum apps tane 42,000 above te ne hada kala hala dak si ne non du tane ti jok du lak apor dan ta dak tane time extend ho di ala tu ti jok kala Ham hai por talika mate tolong tu dia anjing apa pasal lah dia nak sampai mana lah tolong ni non apro ke bangkrit proxy dumati di bangkrit proxy experience antame alang tum jung pen alang tum ana capacity an ar logitam bentong bang lagi ne lasi ni tum bang ke non matte la solam bang ke ni tum comment dikela everyone is fit to be a candidate Nah, bang Sokya memang atau pun masih dong pun madu dalam kenyamanan apa bang kodak bang lah bang Sokya lagi dong bang islam bang ke dak hala dak ditu ni tum ki gol harak pen bang ke aprang abarim MLA mati asia Joyram Engleng dala Sophie Banke aprang 2021 contesting candidate Sanjeev Teron dala Sophie Banke non hejong Dilhi long pidanda Dr. Tokbi halat tame halada kehang dala lapen hadak kehang untuk Banke yuna dan tupe Rostom lek kehang dala lapen dak di pu Banke jitu ladai itu General Secretary Administration do Huplechor behang dala lapen itu APC long Secretary महिला होई पे पूर्णिमा रंग हंकी अबारिम अपना इतनी मिसा तुम वहाँ सुती हंगलो लपें प्रांग लदाक अबारिम दियाफो पुडिंग terang hanglo lapen ladak ako hala ex MLA hemsing tu hanglo lapen haladak bukajana bangke 108 bukajan bangke hadake Asia Officer Bhogeshwar Syam hanglo lapen hadak Ranjit Hanselang hanglo lapahala dak protap rong phar pohangolo lapahala dak sotro teron dang itum General Secretary Administration hangolo lapahala dak ke longki timung hangolo lapahala dak ako enilia matame jogonlo lapahala dak rengma I think rengma hedi hala joison I think rengma hala tahangolo bangkok bokada no highest lo malo ini itu election fund preparation nói chứ là bằng cái phân đại của nó là mình cái hàng lama bằng còn cái 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 pokoknya kan bằng cái con cái đó là cái ambil cái cái đó langsung dong tu itu masih tidak tersampai kongres itu ketika ke opposition party deadline masih tidak masuk di itu bukan di sini begini ladak ni tum thang pu thai ve bang isi regional party la pralang tum ta ning hang kachepaklang lo la penili tum ta nona matke Aksitin homosi East West puna aksitin homosi long kami itu candidate ke fully tied up lo do app lo ilong bakta kawe podi mabe la ilong bakta khin no dagi podi ini tum long isu do pigmati la suppose office tame la dak mo song itu biting ki khan tang pache konte hedi nali ning tibi na je rat aning ke hanglong si kari bianglong district congress committee ke non jubang ke kengkam tiya ke Kiteng tentame hadi ili tumbang ke akai tame Congress party North East puna India puna state pinang ji pinang me lapen pini kitang antame Congress koi si keten lapen Congress along ke hala sota ninje da je small state ipg nona hoy bang ke denggelang ninje da lapen hala tumbang ke je nitum ke hukiteng tentame Congress tumbang ke je tribal atum puna inglong asu tum phan puna changhon ke do jane si Indian constitution long tame ni tum phan ke je ladak kitchidu do sabang ke kereng dunji phat aja kong ti la so phi ni tum
je morni sike karbi tum ta hempek nangi mene pojane si hala so ho ne tum je election ke pathu dun pen hai he that ni pisa radang lugat hai pustame morni sike la so khai tame la pen so long ri tame karbi long rat tame autonomous state hang abar sai ke paddo nang ko si 244 is tame pilo meghalaya tijaba 244 ini tum ham pilo la so teng si ni tum bang ke hang bom la process hang bom ne ta abuta istame mane bangke council ke do khori phang ke rai na to ajani ke lama mane MOU ke top ha ko more power wan ko aku mane bangke MOS ke top ko MOS wan ke top ko MOS ke top ko mane to bangke je la son si pulo je in future there will be no further division of Assam and we will not take recourse to educational program la Assam hange thagi thanti pu an kaniye tum ta do ta congress tum bang ki je hala so ta kaskom banta pulo je alang tum banta tok so phanun ta abar sai pulo edi tum non reng alang ajilam tu tini ko boita hini apong anta congress tum bang ke autonomous state alam phan tok phan pa pangi biren singh ki gitu MP ki do si ke pahang ta hala so hu pulo ma mane tum bang mo pen pulo MOU tok ko MOS tok ko non last bang pilo belek tum ke state hang he ke congress tum se hang chot ke pe pot bang MOS MOU che tok pe na bang ani sam no puni tum phan lahai ke pakmemi punagi sungo non stame congress tum bang ke je laso article 244 ota white out kurina papraina abolish kurina ko congress bang ke long aji ding tame congress bang kaita ajab kipo 6 schedule ajane bang congress kipo aja pong pawe nang kita putila lapen hempek lam bang ke isu ke akait do bom po en bom po lake long le fix tame lapen PGP pe ta ning chibina ek matto congress party ke belek apak taklan le dake BJP dengan polisi masih ada BJP dengan polisi masih ada ko deng de ladak BJP tu home minister lapen prime minister rang lo put angho te tinggi dah he lo tentu tinggu ahe tinggi 50 ningji dun dah he Laksana itu ini tinggal kula. Even Assam jika manifesto long kami 244 alam ke 2021 tadi non terbentuk lah alam kita.